Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakani ke kendo bat Menteri Rangba kejela Konrad Kongkal Sangma. Kani ke hon jong keseng HSPDP kala IT ru da kejing tho syaka sarkar. Halor kejing ajing mo jongka hakabai dei ba kejing temu jong ke sarkar pedeng banwan ra ya kejing penkala hak 6 schedule jong ka reti sencar kari khamtam hakabai dei bat ke paragraph 12 AB ke basngau den kam banwan ra ya kejing penkala. Na kalian ke state government kadiban pa syaka ni ka komiti kebala constitute kabadai na kabata ka amendment ka 6 schedule ba ban amendno ya kaneka paragraph 12 AB ha ka ba kadon hangtu ba president by notification ula ban penmi ka notification ba kino ki an ki act ki bala pass da parliament on nom pentrikam ha kini ki schedule areas ha kini ki district council jongi ha ka state Meghalaya ngismo tho ekata ba kajrong tham kalenti bangin yo ya ka approval na presiden ban pentri ban wanra ya kata ke notification ban khang ya kita ki act na ka parliament tinggi ni kerpat ba ngidi ngidon kam ban yo no amendment hak ba hak jaka jong presiden dei bandon no da governor hoj chief minister lasngo dei bhai kata ba kalong ka badai kata dalam kepala Henry question yang digawai hatu la na banlong ba yaki act jo parliament on exam da governor ni ong ho ngiru ni perhat kata tenre ni yo I ba asam kala don lepah ha ka asam ha ka para 12b jong ka section governor asam ula ban penmi ka notification ban exam yaki act ha ka bala pas da parliament ban om pentrikam lane ban pentrikam ha ki schedule areas ha po asam Tenang bertanya orang dah ke Assam ke yo ngatrai ngimdon je peri bangir ilak banyo kata ngisim begini ke bu bah ke por ke biang nomor ke por ban amen ni ke section bat ngis ngoto mangi nak leng parti HSPDP ngilong ngidon kata ka jing skos kam bakane kanlong ka jing yada si syai kari berkejat penriu kidon pun kini ki an ki bawan nak central government hak bangim ya hab ban pentrikam hak state jongi Henrikum bakal mata ngim don kata ke protection til da kita ka bayo kumta ki melenti baka state government jungi ke warna ke por kindon kata ke bor ken manong ya ki an ki bom ya hap kan pentrikam ha kane ka state jungi kata ka dengan pangai ke pengi pendu uci minister penalor ki bangilai ai jumut menswa ngilai ya kran ngilai don lang ha ka all party meeting ngilai ai jumut te henry pi ki jingmut ki bakam ha ki wan kam hadin ha ka bangi yo I nang ila pe company ya ka constitution bakadon kata kalat hak bagi laban amen ti kedeh lor kata ya ka ba ngiyo I hadin bagi I kini gui ka jingwan jo ka CAB bat kiwi ki an hak ba on sapentrikam na ka central government ngilong concern na kata kata ngi hak ban struggle ban ya pe bahaya ka constitution ki badon ki provision yengi hak ba ngindon kata ka protection constitutionally kedeh lor kata hak bagi tengas ngo ba ka jingkang kampat kang ya menta kadang don hi kalat hak mana keling korban ngidang request chief minister dorong balak balai im khadi ka special session na kam takane ka particular issue ban yo bani kra tendre chief minister bang study ban page la kadon ki legal aspect hak balak sisa menteri kami kata balada chief minister belum convince hadin bolo yo ya ki legal advice ki babun yang iskem ila ban le wajah kata up to that extent hak ba into someone ni ka house nakam takane ka jitu pi ka daw kulum ni ngiyo I bakane ka don ka provision nya ka hak 12 AB ka don lepa ka provision nakaling sarkar makliya kila persang himuswa RCNA kila pas ka resolution bandom pentrikam ya ka Forest and Conservation Act nang ta bandom pentrikam ya ka MDR Act tehenre nakaliang presiden ucup sengap kata I kajngai ta kadang ba state government come down rules constitutionally ban ongi ayo president kan bala nang iyo ay kene amendment ngidon ke ta jingej ba nakling state government kadon kasi ban advice yo governor ban nom pentri kami kita ki an tede hanor kata kadang ngom tentang CAB hot ke CAB ro ka wei tende ki bon ki an ha ka sarkar India karona ka por hak ba
nak kali jungi ni bakin bon ki an ki barnom ya hak patri kam ka state jungi tin mar kata langi don kene kan de ka protection jungi ka state legally constitutionally pangin le usiam ulong for kene ke jungi yo i ju pandi jungi ngis nak man ru ta bani tu ipi bo usiam ru usok men bha bat ngi yo ilang kumang yo i mangi usiam ru yo i kumta balada kasya hi legally constitutionally in le ekane kita ka bagi skokman kita kumbak asam kayo te i siam minang studi ngi ngilai persang batpet ka jinju i jungi ka don ka jikerman wa ngi kemilati bakan jia kita cuban rap kanjat maglang semester ru ilaong bahabedi bakani ka banta ka bangi bof mangi na lang party ke ilaong ba ya kani ngan sa discuss bawat AG ready bakalo department batumno kanya tengko nem bat ka parliaments kenang bangin la benle bat hadian ka bangi la pensai kana mutengko nomor hapo asam kita terikam hangti bat ngirungi dama ya ke keladon lupa asam ke ulalong februar ha wat la kataru kum si menyesar wong hap pen pensisa swa ya ke kenang bakan nong ngitengko artliki ani